Ingabe wangena liphi idimoni endebeni kaMaskandi? UKhuzani King Dlamlenze ubike indaba ezibuhlungu izolo phambi kwayizolo. UKhuzani ubhale wathi, namuhla ekuseni sivuke ngezindaba ezibuhlungu kakhulu zokudlula emhlabeni kwenduna yama-Blue Nation ebiphethe uNongoma uXolani Sidakamizwa Mathe obefundisa eMkhombe High School okuthiwa udutshule ebusuku kuzokusa kube inamhlanje eShizolo. Silimele kakhulu njengomndeni wama-Blue Nation. Ngidlulisa amazwi enduduzo emndenini, ezihlotsheni, kubangani nakubo bonke ebebemthanda. Kwangathi uNkulunkulu angabopha amanxeba futhi aqinise umndeni ebhande likamoya kulezi zikhathi ezinzima nezibuhlungu. Izikhathi ezifana lezi azamukeleki neze. Ulele ngokuthula Mfokamathe, sizohlala njalo sikukhumbula. Kubuya kanjalo kuKhuzani-ke umfokaMpunzi. Manje ngiyakhumbula kuma-Blue Nation kwaba nomshophi ovelile khona lapha kwa-Blue Nation. Kwadlula enye yezinduna edumile laphana-ke kwaGoqa, uMvumeleni Rank Zwane, original sokaNongoma, kodwa-ke bese ngapha-ke ngako-Vryheid. Wadlula nje ngokusuma naye esikhaleni, kwaba nobuhlungu, kwaba nomunyu emndenini. Iy'ngane zakhe unkosikazi owasala Dengwane engasenaye umyeni. Sikuphinda-ke futhi-ke kuyagadla-ke kuyaphindelela-ke esizweni sakaGoqa. Into ebuhlungu le esingayazi ukuthi-ke iyoqhamuka kanjani, ngoba la endebeni kaMaskandi izinto ezenzeka emaceleni kodwa zibe yithinta-ke uMaskandi-ke wonkana. Sebebaningi abantu abahambile-ke abayizinduna kaKhuzani. Asazi lo mshophi lo uqondeni, udalwa yini, nokuthi-ke ubhekephi. Siyazi ukuthi ezinye izinto esikwazi ukuyikhontrola nesikwazi ukuyilawula, kodwa kubuhlungu kakhulu ukuthi insizwa eyibhongu esencane kangaka ebisinesikhathi sokuthi ngenza izinto empilweni, a-achieve izinto ey'ningi, naye ayenze lo mndeni wakhe izinto azoyiqhenya ngazo, yabe sibeyamphuca-ke lokho. Kwenye ipost engengayibona laphana ku-Facebook ikeyakhuluma ngokuthi-ke kubikwa ukuthi even nobaba wakhe nyakenye noma-ke isihlobo sakhe sadlula kabi kanje kabuhlungu ngalolu hlobo lo. Asazi ukuthi kuleyo ndawo yangakhona-ke khona emakhaya kwenzakalani ngempela ukuthi umndeni mawuzobe uqothe kabuhlungu kangaka. Umuntu wadala isibhamu, wadala nje ushevu, waletha usathane emhlabeni, ngoba siqothana ngaso nje singabantu abamnyama. Asazi ukuthi yini le engaka engakhulumeki, ngoba sinalutho, ayikho lento esinayo, lokho esikubanga into engekho. So asazi ngathi ukuthi umndeni engathi-ke ungaduduzeka kuphola amanxeba uma sekufika usuku lokuthi yena afihle umfowethu, afihle ngesizotha. Asazi ukuthi iy'nhlelo ezokwenza kanjani zokuthi kuyofela laphana-ke beyokhala emswaneni. Ama-Blue Nation niyawazi ngokusikana kakhulu, kodwa-ke bakhona kwaNongoma vele abantu-ke abamlandelayo uKhuzani. Ibranch ikhona. Ngiyacabanga ukuthi kuzoba nemizamo ethize ezokwenzeka engathi-ke insizwa-ke ingafihleka kahle-ke ilale ngokuthula-ke. Iy'hlobo umuntu ade ephisana naye, abantwana engathi-ke bangaduduzeka ngoba abasenayo ubaba, abasenayo umalume, abasenayo ingane, abasenayo umshana, abasenayo ubaba omncane. Kubuhlungu okwenzakalile. Sicela ukuyibeka lapho-ke ividiyo-ke yokukhalisana-ke nomndeni-ke wakwaMathe-ke nesehlo esibi kangaka esenzakalile esibuhlungu. Nisale kahle.